Mui ya ratehang wa Solution Programs ha wa mela hang hape hle moratuwa wa rona motho wa bohlokwa haholo programeng ena ya kajeno ka mehla yohle ka ra hlollwa ha lena le rona le re tsheditse haholo mme ka tshebona hape ka 19 tsa kgwedi na Phupjane re a le amohela hle re se re homa madume hohle mohle mo le teng re kenang tlo le rona hang hape kajeno mme pela ka mona he le a bona ke na le ena moholo Thapelo Letete ke ena tlo go fa bohwa ba tsa ga jwenana mme ke kopa a ka re bedise he a keno a e batha seile ba lenaneo la rona dumelang hoseng hona ka lebitso ke ntse ke le Thapelo Letete molo a re bile haholo mme mu ya rate hanye ke o mona ke lo sa eme a eme dipasha a eme tse fela nako ya ne e tle o tla tswela pele mme mu ya rate hanye mo tsona kopa hore ha ntse re emetse hore ba bang ba kene re tle re nke sekoro sa pina mme tle ga pina fela he re tla etsa thapelo e pulang program ka jeno mme mu ya rate yang hopola he re ka mehla yohle re fumana mona Facebook le mane YouTube mme ona teng mo o lokolile hore mo ya ratehang o ka etsa dipotso tsa hao wa etsa ditlhagiso tsa hao mme a papa dikopo tse kgethileng tsa thapelo mme ga ba lo wena mono ka go tshwara mo ya ratehang ke go pa jere nke pina he re hang ka tla futla mapi We shall bend sifapanon moja so wata kisitwe dibito letaruna ditorele uyena tapelo taruna dibete Kisitweng dipilu di metsweng uyana rishaben sifapanom moja so wata kisitweng dibito letaruna ditorelwe uyana tapelo taruna dibate kisitweng dipilu dibetweu uyana mo batu bakhen barapelo katiseto Bakebatore Moputa Good
re lebile haholo ka pina eo re fueng e monate ka sehlopha sa Emmanuel Singers sehlopha sa mana Afrika Borwa mane mme ya gatehanya re se re khutile heng hape mme ba mohlomong ha ba kgona wa fihlang re a lamela hle ba buya gatehang ka lebitso la ka nna ke Seiso Mokuditi ke motho ya mane matlameng kwana motho le ribe kwana mme ke mpa ka jikela ke hasa ke le kwana motse moholo Maseru mme pela ka mona ke na le enanda data per tete ya ka mane ka Pretoria St Giron ke ana go fa go ba ka jikela mme ka o shwela mo ya gatehang ke se ke hopotsa pe hore he ngwari potso tsa hao kwano mona motho ke chat mona ga mona potso tsa hao ka mona ka Facebook nga mo le mane YouTube meho ha ba ora di tlhaiso tse ba nteng ka butlatsetso o ka dingwa re tsona mono mme ka mogothe ya pe ba go tse khethile tsa dithapelo le tsona he re a di amela mo ya gatehang ka ba le tsona mono mme ka o shwela he mo ya gatehang ke kopa ska se yana ko ge le thapelo mme ka moga mono he ge ntano dumela le thapelo le thapelo ka ba go le thapelo tsela pele ka thego ya ka je go yana mme ge ka o shwela ke kopa go na matho a thapelong ha ga tla le thapelo hana jwale la temo di mama tla o tlhegale wa ta gona la te ka mpha o phwa te modimo la te gale wa ta gona ka monyetla o fiwa ta gona hana jwale hang hape ka jeno nda de ga tsa re ke la swala ka bohlale empa re ke leng ke mo ha ta gona hore o go thusitse batho ka jeno ga tla ge ba mosebetsi ga jeno ta mona ilo ari ke leng khete mosebetsi o ona ta mo ba sebele e sa ta kwa o etsa ga sebele date date ga kopa ta gona hana jwale ge be mo ka jeno ka jeno ta gona le tha pe ta gona a to fana ka thito ga jeno kopa ta mo ha lang a be teng ha ga gona ta gona ga jeno mme a thusa hore maranga a rona tla se isa ga jeno a tla gona ta gona a fitse molaetsa ka mo go thia te modimo mme a ta kopa rapela ba buhi bohle ba shebeletseng ga jeno ta gona ba ta gona mme a thusa bohle hore mo ha lang a ba tla isa ho buisa ta tsena ta gona e ga re ke ha program ta gona e fela te modimo bohle re ta gona e dwa skuda ta gona ho kwa program ga jeno te modimo tsena ga re kopa ka se ka sa ta ga o finya khala wandate amen Amen. Muya ndate moholo ge gale wa hlandate se kopa he ndate tsara pele ho fa babuhi seo se hlophileng ga jeno ndate ke a leboha ke tla khuta hang ndate thego e fela ndate ke a leboha Ke leboha haholo moholo wa ka ka magapo a o somphile ona le tla nne le nne le nthapedise le nne le gapele le nna mo le leng hona teng ke a leboha bana beso ka lebitso bjalo ka ha ke boletse ke ntse ke le Thapelo Letete ke nna ya tlang ho le robela bohobe ba letsatsi la kajeno lena ke tshepa hore mo le leng hona teng kaofela le ntse le hlonolofetse ke bua le lona bao ke le shebileng ka marangrang jwale le bana ba ke ntse ke na le bona ka tlung ka mona ke ntse ke bua le bona ke tla bua go bona bonyane ke a gola ha ke re amen le bona ba tla re amen ba ntse ke na le bona ka mona ifile ke na le phuthego e felletseng ka tlung ka mona yeo re ntseng re qoqa ditaba tsena le yo tshebeletso ya rona ka thuto ya rona ya letsatsi lena sehloho sa teng re se bitsitse fela kwala mahlo a nama o bule mahlo a tumelo kwala mahlo a nama o bule mahlo a tumelo ha o bala ba Korinte ba bobedi kgaolo ya 5 ho ile ya bosupa e re hobane rona re tsamaya ka tumelo e seng ka pono ke mo thuto ena re nkileng hona teng ke ba Korinte ba bobedi kgaolo ke ya 5 temana ya bosupa e re hobane re tsamaya ka tumelo e seng ka pono jwale ke hona mo e reng re ke re tsuela re kwale mahlo ana a senama re bule mahlo a tumelo o tla hlokomela hore tsatsing lena thuto ya rona inka e kenella kapo e tlatseletsa thutong e fetileng ya Ntate Melato o ile a bua le rona haholo ka taba ya tumelo la beke e fetileng akere o ile a re ruta le rona tumelo ke eng tumelo e tlameha e sebetsewang a ba re motho e molemo o tlameha ka leke ho define na tumelo ke eng ka boyena jwale a tla tseba hore ebe yona e tlang ho mo tsamaisa akere ho jwalo ke ntse ke bua le rona kaofela jwale letsatsing lena ke batla re ke re nke thuto ena ya tumelo
jwale re ke re etse pelenyana ga hatele pelenyana ka thuto ene ya rona ya tumelo. Amen. Ke batla bana ba ka ho nna mona ba ne kuku ha ga amen ne be amen. Jwale re utlwa hore re ntse re le mmoho jwale ha morena modimo wa ntse a bua le go jwale ke batla ke qale ka pale e teng ye bolelwang. Pale ena e bolelwa ka di-version tse ngata tse fapakaneng. So ke kgethile version ena ke pale e tsebahalang ye reng ho thwe motseng o mong ho ne ho na le komello. Ho thwe ho na le komello e le motsana o monyane. Ho thwe selemo ono se bile e fetile selemo sa pele ho fetile selemo sa bobedi e se bile le selemo sa bo 3 sa bokae sa bo 3 pula e sane ho hang. Ho thwe pula ene se sane mono. Ho thwe motse ona e ne le motse o phelang ka temo by agriculture le batho ba dumelang ho temo haholo. Jwale ona ha o soka nahana ha go tla ke komello 3 years kaofela na bothata ke bo jwang ha o se ho ha o na le ke motse tharo jwale ho sena pula na ke bothata bo jwang. Jwale ho thwe ho se dijalo batho le makgomo kaofela di bolawa ke tlala obviously hobane pula ha iye hoba batho bana ba phela ka pula. Jwale ho thwe motse ona o ne o le tlokotsing haholo batho ba shwa ke tlala. Ho thwe ho fihlela batho ba motse ono kaofela ba ga khona batho ba morena he ntho ena e se le mpe haholo ha e se le tjena hona e se le tlokotsi e se hloka fela re thibe ka thapelo yena e batla fela re rapelle. Amen. Ho thwe jwale batho ba re le hona ba re e se thapelo fela e be thapelo ya motse kaofela. Jwale re tla re tlo bokana ho thwe ba dumellana ka letsatsi leo ba tla tlameha ho ateana le ka lona letsatsi leo ne letsatsi la thapelo. Ho thwe letsatsi leo le a fihla ba bohle ba phutheha ho rapella lebaleng la motse. Ho thwe ine ile motse ho no ho phetlehile tjena jwale ba fihla ba dula mono ba pota ile batho ba bangata ho thwe ba bangata ba tshwere difela ba bang ba tshwere dirosari ba bang ba tshwere dibebele ba bang ba tshwere ye molemo a tshwere ntho a tlo rapela ka yona e sebedisang ba tshwere jwalo ba phuthetse jwalo ntate ba o rapela mono. Ho thwe wa ba fihla ausinyane e mong e monyenyane a tshwere sekgele ka sekgele ke bolelang umbrella kapo seamprene a itshwaretse sona ntse a se didisa ntse se etsa tjena hao wena o tlo rapela jwanna motho wa morena ka seamprene re le dibebele re le dinyewe re le dinofena le dirosare re le ntho tse kaofela. Ho thwe ya ba ena mo ntse fela a le nna ke tlo rapela. Ho thwe ya ba ha o qeta ho dumellana hantle hore na jwale ho tlo rapelwa ka tsela efeng. Ho thwe jwale ya o siena wa se qhaolla seamprene sa buleya jwale ya ba jwale o ntsa etsa tjena. Ho thwe batho bana jwale ba qetella ba se ba lekile ba hai seamprene sena se ya re tshira le hore tshira sena jwale ausi ke hore ha re tsebe ho etsahala o nka seamprene pula ha iye re na le komello 3 years ha ona pula e tlona mona jwale wena o seamprene mona molato ausi. Ho thwe ya ba ausi ena wa ba araba ile ausi ya monyane wa ba araba o re he athe mo bathong ba morena ha re atla ho tla rapella pula. Ho thwe ya ba batho ba re re tlo rapella pula. Ho thwe ya ba hore hathe ha re tlo rapela modimo ya tshepahalang ya ba re re rapela modimo ya tshepahalang. Jwale ya ba hore jwale le dumela hore re tla bentse re na le komello ka morao re amen mo hobane modimo yeo re mo rapelang o a tshepahala. Ke dumela hore ha re amen komello e tla be fedile ke ntho bitswang tumelo eo faith e re tumelo e re ho yena ha ke tsebe pula e kila ka yana ha ke bone pula ena ka mahlo aka fela ka mahlo aka a se moya ke a tseba modimo eo ke mo rapelang o tla re tlisitsa pula ka morao re amen. Jwale pale ena ha e tswela pele re bonneteng e hlile ile a hlaga ha ba qeta go fela amen ya be sentse e qala e fafatsa ya ba o siane jwale o semaetse ena o ka tlasa seamprene batho bana jwale ba itshireletsa hloohong ka dirosari a ke re wa bona ba itshireletsa hloohong ka dibebele di le kananyana di tshwana le ene ya ka ena e ba sentse ba entse tjena yena o ba o ka ambrele ba ke le betsitse gore modimo re mo rapelang ke modimo ya tlo mo arabela. Ke yona tumelo in practice ntho eno pele re kena thutong ya rona ka botebo ke kopa re kwale mahlo re etse nthapelo. Ntate ya halelang ntate ya haile hodimo ke gona bana Jehova re iname
sitse difahleho tsa rona ka pele ho wena re le ntate o re thuse re bule dipelo le dikelello tsa rona hore thuto ena eo seng ntse re lokiseditse yona re tle re amohele e tle e mele e ahe ka pele ho rona ka mmeleng wa rona hore tle re ha re qetile mona re re amen re tle re re a leboha Morena Modimo hoba re bone boteng ba hao ka hare ho puo ena ka hare ho tshebeletso ena nna ya ntseng ya bua Jehova ka tsela e kgethehileng ke kopa o tshwara leleme la ka le kelello ya ka hore di bue fela tseo wena o seng o di hlophetse bana ba hao tsena tsohle ke di kopa ke tshepile le bitso le matla la Morena le mmoloki wa rona Jesu Kriste amen amen jwale re se re ithutile ka taba eno ya tumelo jwale ke batla re ke re qale mona moo re botsang fela hona hobaneng re hloka mahlo a tumelo re hloka hore re tswe mahlong a nama lebaka ke lefeng ke batla re ke re nke buka ya rona ya Baroma kgaolo ke ya pele temana ke ya 17 Baroma kgaolo ke ya pele temana ke ya 17 ha e fumaneng o tla fumana hore e baleya tjena qetellong mono e re ya lokileng o tla phela ka tumelo ka sekgowa e re for the just shall live by faith ba lokileng ba tla phela ka tumelo o ka fumana temana ena hape ho Habakuku 2:4 o ka e fumana le ho ba Galata 3:11 kapa ho ba Hebrew 10:38 mona re bala ho ba Roma 1:17 e re ya lokileng o tla phela ka tumelo mme ha o batla ho sheba gona hobaneng ya lokileng a hloka ho phela ka tumelo ke mona moo re nkang yona buka ya Baroma re ya pelenyana re ya kgaolong ya 14 ya kgaolo le nna kgaolong ya 14 o fihla o tsepame temaneng ya 23 e tla fihla qetellong mono ya temane eno Baroma 14:23 qetellong mane a ntse bua ka ho ja e re o tlameha ho ja ka tumelo ha e fihla qetellong mono e re mme se seng le se seng se sa etsweng ka tumelo ke eng ke sebe jwale ke ka ho ba lokileng ba tlamehang ho phela fela ka tumelo for the just shall live by faith hobane ha ba sa phele ka tumelo go bontsha ba phela ka se sa etsweng ka tumelo go bontsha go ba phela ka sebe the just shall live by faith go bontsha re hloka re dule re butse mahloang a tumelo ha ke re nke hape manene re behe ho ba Hebrew kgaolo ke ya 11 Hebrews 11 temana ke ya 6 Hebrews 11 temana ke ya 6 ba Hebrew 11 temana ke ya 6 e re ha e fihla mono qetellong e re empa tumelo ha e le siyo ha ho ka moo o ka kgahlisang Modimo ka teng ha fela o sa etse dintho ka tumelo o keke wa kgahlisa Morena Modimo jwale haeba ntho re e batlang ke hore re be ba lokileng re be ba phulileng re tlameha re kgahlise mang Morena Modimo hore re mo kgahlise re hloka eng re hloka tumelo jwale ha o ka mokgwa re ka sebetsang teng ntle le tumelo e re ke o nkele ho ya ho qetela ke o nke ke o tsamaise ke ho behe ho ba Efese kgaolo ke ya bobedi ba Efese re kgaolong ya bobedi temaneng ke ya borobedi e re ha o e fumane monono e re for we are saved by grace through faith e re hobane re entse wang hobane re bolokehile ke mohau ka tumelo jwale ha motho e mong a e hlalosa taba ena o re mohau wa Modimo ke letsoho le hlahang le nanabela ho tloha lehodimong le tshwara wena le o pholosa jwale motho eo ha e hlalosa a re wena letsoho le o tlamehang o le phahamise hore mohau wa Modimo o le nke ke tumelo jwale mohau wa Modimo o hula wena o tlameha o nyolle tumelo ke o bontsha hore ha wena o sena tumelo ha Modimo a theola mohau wa hae a nanabeletsa letsoho la hae wena ha ona letsoho le o nanabeletsang ka lona amen hobane wena o hloka letsoho la tumelo jwale sena se re thusa ho arabela potso ena hore na re kenana le tumelo hobaneng empa sena se re ruta hore hobane ba lokileng the just shall live by faith ha ho ka moo re ka pholosang ka ra thabisang Morena Modimo ha re sena tumelo re ntse re le mmoho wa kere jwale ke batla re nke re fetele pele male moo jwale re botsang potso ena hore na
tumelo ena eo re buang ka yona ke eng? Re a tseba eno e fumaneha ha bonolo bonneteng ba taba. Moholo wa ka ke ena hore ha a kgone ho ngola di-verse ke nne ke tswele pele ha hona taba re tla nne re di ngole later moholo wa ka. Re nke ho ba Heberu kgaolo ke ya 11 temana ke ya pele ra e tseba eno hore na e reng ke ba Heberu Hebrews e tla pele ho James, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st, 2nd, 3rd John. So ba Heberu 11 ke yona kgaolo ha o ntsa le ba Heberu kgaolo ya 11 qalong mono mo e reng 1 mono ha e hlalosa e re ke ena ke phamise ya ka lena e re jwale tumelo ke tshepiso e tileng ya dintho tse lebeletsweng. Jwale tumelo ho tumona ke tshepiso, it is a guarantee of things to come, dintho tse tlang tse leng hona di tla tla. E fete ha e feta mono e re ke pontsho e kgodisang ya tse sa bonweng. Go bontsha hore tumelo e re thusa ka dintho tse pedi tse rona re sitwang ho ithusa ka tsona. Tumelo e re netefaletsa the future hore re kgodisehe ho dintho tse nono kapo re kgodisehe ho tshepiso eno ya ntho tse ka pele tse sokang di etsahala. Jwale hape e re kgodise hape kapo e re bontshe dintho tse bang ha re di bone e le nakong ena e re leng ho yona kapo e le nakong e fetileng. Ha re nke fela re tle re bone hore na morena Modimo mona ha le ka ho e hlalosa taba ena re nne re tswele pele ho yona ba Heberu 11 verse 1 mono. Ho tloha ho verse 1 mono ke batla re nke verse 3 ha re fihla mono ho ba Heberu. Verse 3 e re ka tumelo re a tseba hore dintho tsohle di bopile ka lentswe la Modimo ka mokgwa wa hore tse bonwang ha di a ka tsa etswa ka tse sa bonahaleng, ha di a ka tsa etswa ka tse bonahalang. Jwale ho thwe ha re ne re le siyo ha Modimo a hlola mahodimo le mafatshe. Amen. Ha o ne a neng a le teng ho rona fela ka tumelo ha morena Modimo a re bolella hore e etsahetse ntho enono re etsa jwang? Re na le netefaletso through faith. Ka tumelo re netefaletsehile hore dintho tsene di etsehile mme re kgodisehile. Ha re nkeng hape re feteng mono re nke verse number 7. Ho thwe verse number 7 ka tumelo Noah itse hobane a tsebiswa ke Modimo tse isong ho bonahale. So ya ba Modimo o bua le yena ka the future, o bua le yena ka ditaba tsa morwallo o leng hona wa tla ke verse 7 ya Hebrews 11 mono. O re itse hobane a tsebiswa ka tseo song bonahale o kile a tseba a tshaba Modimo mme a haha a reka ho pholosa ba ntlo ya hae. Hore ha o bala nalane ya lefatshe ka nako eno ho thwe ho no sena mohla pula e kile ka yana le ka mohla. Nako eo Noe a neng a phela lefatshe ho thwe pula had not rained, ho thwe pula e ne soka e ba teng. Fela ya ba Modimo go ho yena pula e tlo ba teng. Ha e qeta ho ba teng wena ke batla o hae a raka o tlo tsebe go pholoseha ka hare ho yona. Ho na le hore ya ba Noe o botsa go pula ke eng ho thwe o etsela wang pula go ha kukuna ya ba wa kgodisiwa ha Modimo a itse pula e tona e be re fe morwallo e sele ho kgodisiwa ka hona mo. Amen. Ke yona ntho o thweng ke tumelo. Ha o e bala ho Deuteronomy 8:3 manene e tla o jwetsa hore faith is living by every word that proceeds out of the mouth of God. Hore tumelo ke ho phela ka tsohle tseo molomo wa morena Modimo re bolellang tsona. Ha morena Modimo a re etseng tjena rona re a tsamaya re etsa jwalo ha re botse dipotso hobane ha re phele ka mahlo a nama re phela ka mahlo a tumelo. For the just shall live by faith. A ke re ntse re le mmoho. Amen. Ha ba ntse re le mmoho mono ke batla re keng re nke 2 practical examples se hlahang ka Bibeleng. Jwale re tle re ithute hona ha hantle tumelo ena how to practical go ke re tlohelle ho nna re he nthwena ke theoretical re ke re practical re keneng ka lebo. Jwale re shebe hona ho bolela hore ke eng. Beke e fetileng ntate Melato o ile a e botsa nthwena ya batho ba hlahisa maikutlo a bona hore na bona tumelo ba e bona ka tsela efeng. Letsatsing lena ke batla ke re bone tumelo in practice. Ke batla ho le memela bukeng ya Nomere kgaolo ke ya 13.
buka ke ya Numere, Numbers, kgaolo ke ya 13, temana ke ya pele. Ke tlo nne ke di skipe jwalo ke batla be ko fella ho kgaolo ya 14 qalong mane. Numere e re ke nke ho nna mona buka ya Numere. Numere ke engwe ya dibuka tse 5 tsa Moshe tseo a di ngotseng. Numere 13 ke ena ke se ke e fumane. Ha re qala qalong mono ke tlo e bala ka pele fela ke tla nne ke qhome jwalo. Jwale mona moo re leng hona teng ha re bala ho Numere 13 ke mane moo Moshe a nkileng bana ba Israele a ba tlosa kae Egipte akere a ba isa lefatsheng le bitswang eng la ho kae la Kanana. Ba tloa Egipte ba ya Kanana, jwale ba qeta ho tloha ba qeta ho tshediswa lewatlelane le ho thweng ke lewatle le lefubedu akere re a tseba hore na Modimo o ile a ba etsetsa mohlolo o jwang hore ba tshele mono ya ba lewatle le a buleha ya ba kgona ho feta moo le jwang mo on dry land akere. Jwale hona jwale tjena ba hona mono ba qeta ho feta mono jwale ba se ba le ka nqena. Jwale Modimo ho Numere 13:1 mona o re Jehova a bua le Moshe, re ho 13:1 Numere. Jehova a bua le Moshe a re roma banna hore ba ye ho hlwela naha ya Kanana kwana moo ba yang teng. Amen. Yeo ke neang bana ba Israel. So e hlakile hona temaneng ena fela ho Modimo hore ke le nea yona naha. Akere le ya bona ha ona confusion mo. Modimo o hlakile hore naha ena ke nea bo mang lona ma Israel. Jwale o re le ya monono naha eno le rome monna ka leloko le le leng la bontata bona. Jwale ho thwe Moshe ya ba ke re bana ba Israel ga tseba ene le 12 tribes. Ho thwe ya ba Moshe o nka one person ya ba nka monna ya le mong ho tswa lelokong le leng la Israel. Go bontsha hore batho ba ileng ba kgethwa ba ne ba le ba kae kapa 12. Hoba e mong le e mong na emetse leloko la hae la Israel. Ho thwe ya ba ho kgethwa banna ba 12. Ha re tsweleng pele ke batla re tloleng verse tseno tse monono re ya verse 17. Ho thwe ha re fihla verse 17 mono ho thwe Moshe a ba roma ho ya hlwela naha ya Kanana. A re ho bona le kene ho ya ka nqa ya borwa mme le hlwele dithabeng mme le tla bona se naha e leng sona, le bona hore na batho ba haileng ho yona ba matla ha kae kapa ba fokola kapa ba bakae kapa ha ba bangata. Verse 19 re le bona hore na naha eo ba haileng ho yona e ntle kapa e mpe, le bone na metsi ya bone ba haileng ho yona ke diqhoboshiane na kapa jwang kapa ke meqheme. Le mobu ke o jwang kapa ke o nonneng kapa ke o tileng kapa difate di teng kapa ha diyo, ipheng matla mme le nke ditholwana tse ding tsa naha eo mohlang o e ne se e le nako ya dithakangwaha tsa morao. Ho thwe jwale ya ba Moshe wa ba laela o ba fa strict instructions, kenang ka nqena ha le fihla le etse tjena jwale le shebe batho, le shebe naha, le shebe ditholwana, le shebe mobu, le shebe ntho tsena kaofela. Ba le 12 ba ne ba fuwe the same instructions go bontsha ba ne ba tlo sheba dintho tse tshwanang. Amen. Banna bana ba 12 ho thwe ha ba ya banna bano ba nka matsatsi a 40 days ba ntse ba etsa tse ke go tloha 21 go ya ba ya mme ba hlola naha ho tloha felleng ho fihla kae ba kena ka nqa borwa ba fihla Hebroni ya ba sheba dintho tseno ba fihla ba ga ba etsa jwang. Ha re ya verse 25 e re ba khutla ba tsamaile matsatsi a 40 a mane ba tswa hlelana ba fihla ba ya ho Moshe le Arone le ho Phuthego yohle ya bana ba Israele le felleng Parane ka nqa ya Kadesh, mme ba ba behela bona Phuthego eo ditaba tseo ba ba bontsha ditholwana tsa naha. So they showed the fruits which they had taken, ditholwana tse ne ba di nkile. Ke batla jwale le mamele tlaleo ene ya banna bana. 29 re ba Amaleke ba ahile ka nqa borwa, ba Hete le ba Jebusi le ba Amore ba haile dithabeng, ba Kanana bona ba ahile pela lewatle le mabapa Jordan. Verse 30 Kalebe a kgutsisa setjhaba se neng ke batla 27 ke tlotse 27 ntshwareleng o ba bolella Moshe ba re ile naheng eo o re romeletseng ho yona ruri ke naha e kollang lebese leng
le mafi le dinotshi ke tsena ditholwana tsa teng ba fihla ba bontsha ditholwana tseo tsa teng empa fela batho ba a ileng naheng eo ba bakae ke dinatla mme metse ya teng e haeleditswe ka marako mme e meholo haholo e sita le bana ba hanake re bile ra ba bona teng ho thwe jwale ha ba fihla mono the 10 ho thwe ke bana ba 10 ba fihla ba re batho ba mono ke dinatla he batho bana ba jwang naha teng e lebese e jwang fela batho ba teng ba jwang ke dinatla ke batho ba baholo jwale ke batla re baleng mona re bale ke batla verse 14 chapter 14 verse 1 chapter 14 verse 1 ere ya ba phutheho yohle e phahamisa mantswe tlatsa lerata setjhaba salla bosiu ba esa bana ba Israele bohle ba dumadume ka Moshe le ka Harone mme phutheho yohle ya go bona ho jara mpa ga shwela fatsheng la Egipeta ho jara timella lefelleng lena na ke ka lebaka la Jehova re isang fatsheng leo re ile ho shwela teng ka lerumo jwale ke batla le mamele verse 6 ena ya kgaolo ya 14 ho thwe ya ba Joshua mora Nune le Kalebe mora Jefune ke ba bang ba bano ba 12 ene le bona ba babedi ba neng ba ile ho bona hlohlwela naha eo ba hahola diaparo tsa bona ba tabola diaparo tsa bona ba bua ka phutheho ba bua le phutheho yohle ya bana ba Israele ba re lefatshe leo re le haotseng ho lehlwela ke lefatshe le letle haholo ha Jehova a re baballa o tla re isa lefatsheng leo mme o tla re nea lona ke lefatshe le kollang lebese le dinotshi verse number 9 re fela le skela ikgantsetsa Jehova mme le skela tshaba batho ba naha eo so re shebile mona about 12 people ba ile mono naheng eno ho thwe ba 10 kaofela ba fihla ba hlalosa hore ke naha e ntle ba fihla ba hlalosa hore batho ba mono ke dinatla ho thwe empa bana ba 10 ya ba bantse ba re fela jwale batho bana ha ba le dinatla ba le bakana re ka ba etsang dinatla tsena di tlo go bolaya jo nna hobaneng Jehova re tlisitse mona re tlo shwella felleng ho thwe only 2 of them ba babedi fela ke mang ho thwe ke Joshua le mang le Kalebe bona ba re ha Modimo a ratile lefatshe leno re a lenka jwale o bona phapano ya di-group dihlopha tse pedi hlopha se seng se bona fela ka mahlo a nama se bona bohola ha batho se bona mahumo a batho se bona marako a potapotile metsi ya monono ba ka kelello ya bona fela ba sebedisa common sense ba re haeba nna thapelo ke le mokana monene wa mono a le moholo a le motelele a le mokana marako a hae a le maholo he ebile nna ke sa tsebe ho lwana ena a tseba ho lwana common sense says this guy will beat me up anytime monene o tla mpolaya o sebedisa mahloang a nama Kalebe le Joshua ntse ba shebile yona ntho e tshwanang ba re ho jwalo batho bana ba baholo ho jwalo batho bana ba mmele ho jwalo marako a jwalo fela ha Modimo a ratile so ba tlosa mahlo a bona ho a nama ba isa mahlo a bona ho a tumela ba re hobane ha Modimo a ratile re tlo ba nka batho ba ebile ha o ka bala ho kgaolo ya 13 monono ho elela qetellong mane verse 30 re Kalebe a kgutsisa setjhaba se neng se bua hampe ka Moshe a re ha re nyoloeng re hape naha eo hobane ka sebele re tla hlola gore ka tumelo Joshua le Kalebe bona ba ha re tsamayeng hona jwale tjena o hlolang batho bana hobane Modimo o na le rona ha ke tsebe na ntse re emetseng ntona ke e bitswang tumelo jwale bona ba sebedisa mahlo a tumelo ha ba le ba sebedisa mahlo a nama jwale re tlameha re ithute ho tlosa mahlo a nama re sebedise mahlo a tumelo ha ke re nkeng pale e nngwe hape ka pelenyana eo ke batlang hore re shebisane pale ena e hlaha ho Marena a bobedi 2 Kings Marena a bobedi kgaolo ke ya botshelela chapter 6 ya 2 Kings re qale ho 1 ho ya ho 16 2 Kings chapter 6 Marena a bobedi jwale re tlo ithuta re tle re tsebe ho tlatla phula ntho tsa rona re di phethele 2 Kings Marena a bobedi kgaolo e re batlang ke ya botshelela ke ena ke fumana
jwale mona ha o bala ho thwe bana naha ya Syria e ne le naha e dulang e hlasela naha ya Israel ka nako eo ho thwe moprofeta wa nako eo e ne le moprofeta Elisha e ne le moprofeta wa naha ya Israel e ne le moprofeta mang Elisha e seng Elia e ne le Elisha ho thwe moprofeta Elisha e ne le moprofeta ka nako eno jwale ho thwe bana ba Israel bana ba potapotuwe ke naha ya Syria ha re qaleng ho kgaolo ya 6 mo ke batla re qaleng ho temane ya 8 temane ya 8 e re morena wa Syria o ne a lwana le bana ba Israel a etsa morero le bahlanka ba hae a re makgotla a ka a tla ka emisa bakeng se itseng monna wa modimo a romela ho morena wa Israel a re bona hore o se ke wa feta bakeng se itseng hobane ba feta ba se itseng hobane ba Syria ba ya theohela teng so morena wa Syria o re ke tla kae go setapa kae ke etse jwang jwale mohlanka wa morena ka wa profeta wa morena o he mo profeta o ska ba feta kae hobane he batho bana ba setapile ntho empe haholo morena wa Israel a romela bakeng seo a se boletsweng ke monna wa modimo seo a se supisitseng hore a se tshabe mme ho ha hlaha e seng hang le ha e le habedi pelo ya morena wa Syria ya ferekanngwa ke ho a ba bitsa bahlanka ba hae a re na le ke la mpolella hobane ke mang wa rona a emela morena wa Israel a re ho bonala hona le motho ya ntseng a bolella morena wa Israel hona ka mona ya ba re ho morena ha o le motho ke moprofeta Elisha a reng ha wena o rera mo e bo o bolella morena wa Israel mane ha se le hobane a na le rona mametse mona ke modimo ya ntseng a mo ya isang ho morena wa Israel ka wena verse 13 re ya ba o re yang le bone mo a leng teng ke tle ke romela ho ya motshwara ebo moprofeta nyana di kgathatse ke a ya go mo batla hobane jwale ke yena ntseng a ferekanya ditaba tsa amen mme a tsebiswa hathi o Dothane ya ba o romela dipere teng le makoloi le lekgotla le leholo ba tsamaya le bosiu ba ya teng motsehare ba tia teng motsehare ya ba mohlanka wa monna wa modimo ha tsoa e sale ho sasa a tswela ntle a bona lekgotla le tietseng motsehare le lengata le dipere le makoloi le dintho tsena kaofela a re jo mongaka re tla etsa jwang jo nna re tla etsa jwang yeo a re se tshabe hobane ba nang le rona ba feta ba nang le bona ka bongata ho ya ba Elisha o rapela re Jehova tutubulla mahlo a hae hle a tle a bone Jehova tutubulla mahlo a mohlanka mme a bona thaba e tietse Elisha hare ka nqa tsohle ho thwe jwale mona hono ho etsahala ke hore ya ba morena enwa wa Syria o nka makgotla a mangata hare Elisha nyana enwa o fela tsatsing lena Dothane mane ko ine ya yena a fihla a pota boseng ha ba tsoa ho thwe eno a tsamayang le Elisha ha tsoa he mongaka ne o bona tjhaba se ka ntle ka mo batho bana ba bolaile re shwele ho thwe ya ba motho eo thweng ke moprofeta Elisha a ba re ho yena ho thwe moprofeta Elisha a ba re ho yena ke hobane fela mahlo a sebedisang ke ya nama o sebedisa mahlo a nama jwale ha o bone tse sa bonweng ya hopola la tumelo ho itswe keng le sa hopola ha re bolela ke pontsho e kgodisang ya tse sa bonweng into things we cannot see jwale ho thwe ya ba moprofeta Elisha o ho yena ha o tsebe hore bana bao ba bonang bana ba Syria ha se letho ha o bapisa le hore na modimo makgotla a hae a makae ka thoko ho rona ho thwe ya ba tutubullwa mahlo ena monna eo ana le Elisha ho thwe a bona boiyane fela thabeng mona e le setjhaba sa mang e le manyeloi a morena modimo a ka lehlakoreng la bona mo tumelo e sebetsang teng hore Elisha yena o ne ya bona ka mahlo a tumelo hore modimo o ntse a nna le nna ka dinako tsohle ha monna eno a tsamayang le yena a ne a bona mathata fela a sa bone hore modimo o tlo ba ntsha ditabeng tsena jwale ke batla re nke dintho tsena jwale re di phethele re di tlise mmoho
gore na jwale tumelo go bolelwa eng ka yone gore ke tumelo ha re mona practically re ithuta dintho di feng go dipale tse pedi tsena jwale re ithuta ntho ke ena e reng tumelo e etsa motho a tlosa maikutlo a hae go bothata kapo go taba mo e teng a nke mahlo hae a lahlele hodimo amen e etsa mahlo a hao ha o na le tumelo mahlo a hao a tloa go bothata a ya go modimo ha re shebe the 12 spies ba spies tsane tse 12 go jwalo banna bano ba mono e ne le dinatla go jwalo marako a ne a le maholo go jwalo banna bano e ne le men of war ne ba le bagolo e hlile ka di face ne ba ka otla batho ba Israel fela banna bana ba leshome ba ne ba tsamaile le Moshe ba ne ba tsamaile le Joshua le Caleb bona ya ba mahlo a bona focusitse hodima bothata ba rona ke batho bana Caleb le Joshua bona ba tlosa mahlo batho bana ba beya ho modimo ba re empa modimo ka ga ba bona empa modimo se a re tshepisitse tumelo e jwalo tumelo e re bothata ke bona ha ke a bo bona le ditaba ke tsena fela modimo tumelo e jwalo ebile tumelo go tlo e bone na e sebetsa jwang tumelo ke ntho gore ha modimo a o bolella gona go etsa haleng o botsa potso e lengwe fela go modimo o reng go bua wena modimo ha o botse potso ya jwang ha o qala o batla jwang fela o tsebe tumelo ya hao e se o qadile gobane modimo ka bo yena ke karabo ya jwang sheba ha o tloha lenyolo e letlile le tlo announcer tlhaho ya morena Jesu e sa tlwaelehang karabo e ne e sa tlameha ka poputso e ne sa tlameha o hlaya mono ke gore ke tla ba moimana jwang ke sa ka bona monna ke sa ka e ne tlameha ha modimo a itse fela o tla ba le ngwana ebe Maria go fela amen le Joseph amen ya gore na jwang ke karabo e arabetsweng ke tumelo by faith hobane karabo ya teng ke hore maikutlo a hao o a tlosa ho problem e leng he ha ke tla ima jwang ke sa bona monna karabo ya hao e ho empa modimo o tshepisitse that is true that is proof amen re nke hape re ka nako e nngwe batho ba bang ye re ha o bua ka dintho tse ding re ithuta tsona hona mona ho thwe morena modimo o re bolokeng sabata ebe batho ba bangata jwale wa ipotsa wena jwale wa tseba ke etsa 100 ranta ka letsatsi ha ke sebetsa Mantala o ile morago la bone la bohlano jwale Moqebelo ha ke sa sebetse 100 rand eno ha ke sa tlo ba le yona ke tlo ba le 600 empa nka sebetsa la ka Moqebelo ke tlo ba le 700 gore ke go bona ka pore jwale banna ke tla etsa jwang hobane he business ya ka e etsa jwang gore ha e qala e jwalo fela e re focusitse hodima mathata o tlameha jwale o re modimo o re boloke sabata ebe o re modimo will take care of the consequences ebe o re ya o re na how will I make the money we see le modimo hobane ha o ka sheba ke etsa yone ene ya mohlala wa sabata bana ba Israele feileng ba ilana ba ipotsa ha ho thwe re phuthema re nke manna ka matsatsi a tshiletseng fela la bosupa re se ke ra phutha ke jwang re tla ja ya ba modimo ba etsetsa mohlolo ho thwe ka letsatsi la bohlano modimo o na le sa manna twice as much ha o jwalo e le ntho ne ke ya etsahala ene sa etsala ka matsatsi ohle ho thwe le manna ana sa bole ana khona hore a tla tseba ho ba safaisa le ka sabata potso ha se hore na e tla etswa jwang potso hore na modimo o itse re tloelle ho botsa hore na how will that happen gore o bone motho ya kang Abraham mohlala ya ilannang a hola modimo a motshepisitse hore o tla ba a father of many nations ya ba o bona ntsa a hola sa be le ngwana o fitlela qetella a tjhe o keneletse concubine eo ke bone rona re ka etsa ngwana jwang ke thuse modimo yaba o focusitse hodima hore jwale ntse ke hola jwale ngwana hayo fela modimo tshepiso ha e tjena hona le hore a re fela a modimo yena o tla fana ka tsela eo ke tla tswa ka yona amen tumelo e tlameha fela ke a bona nthwena ha ke bone na ke tlo tswa jwang modimo hore ke se ke ka sebetsa ka sabata ene nka nna ka tibelwa mosebetsing fela modimo o tla e sebetsana le yona taba eno hore na jwang ha ke tsebe amen
Jwale ke taba eo tumelo e etsa. Tumelo e etsa o tlose mahlo a hao le maikutlo a hao ho bothata o di ise ho Modimo. Ke karolo ya pele. Ne ke batla ho etsa le mohlala o mong wa Dafita le Goliata wa hore ha o no le motho ya nkang hantle o sheba Dafita a ya ho Goliata a fihla a re ke yo lwantsha ka kelello kapa ka common sense o no tla re yenwana Goliata o tlo mo hatike o tlo mo phetshela ka monwana o tlo mo phetshela fela o tla ba shwele. Empa Dafita ha ka ba nna botsa potso tsa bo hore he motho ena bona ke senatla se kae bona nna ke Dafita ke mokananyana le screening mona ha ke hlae he le diphahlo tsena tsa sesole ha ke di apeswa di a nkimela. Dafita o ile a re fela Modimo o ile a re ke tla ho wena ka lebitso la Modimo. Yaba ha ile jwalo fela ke case ya gore yaba ke his entire proposal was God, and therefore by faith re a tseba gore ho ile a nka lejwe le leng fela gore le lahlele senatla Goliata fatshe. Amen. Ke tumelo ntho eno yaba bana ba habo le morena ntse ba re fela he fela wa bona motho ona o mokaya go bonela o go ha bua he bona ha tsamaya mona banna motho ona yaba jwale ba focusitse hodima the problem. Yaba Dafita a fihla a focus hodima solution a fihla ga Modimo. Yaba solution e ba teng. That is what faith should help us to do. Leave the problems to God, focus to the solution, on the solution which is God. Taba ya bobedi ke ena ha se ntse re tlo phethela mona yo ke batlang re shebe ke hore tumelo ya rona ha ya tlameha e be tumelo ya batemona. Tumelo ha e lokile se ke ya ba tumelo ya batemona. Ha re shebe mpa le taba ena ho bukeng ya Jakobo kgaolo ke ya bobedi temana ke ya 18 le 20. James chapter 2 Jakobo 2 temana ke ya 18 re ya ho ya 20. Re sentse re phethela re tlo nka temana tse tharonyana fela jwale re tlo di phula di kopane mmoho. Jakobo kgaolo ke ya bobedi James ke ka rona ka mora Hebrews ka mona Hebrews James Jakobo kgaolo ke ya bobedi temana ke ya 18. Ha e fihla mono ho thwe Jakobo kgaolo ke ya bobedi temana ke ya 18 to 20. O motho wa lefela okay motho wa lefela na o rata ho tseba hobane tumelo e sena na o rata ho tseba hore tumelo e sena mesebetsi e shwele na. Yes ke batla ho qala 18 empa e mong o tla re wena o na le tumelo nna ke na le mesebetsi. Akere e motla nna ke tumelo e moare nna ke na le mesebetsi. Jwale moapostola mona go mpontsha tumelo ya hao e sena mesebetsi mme nna ke tla o bontsha tumelo ya ka mesebetsi ya ka. Jwale ha re nkeng karolo ke ena re mamedisiseng mme nna ke tla o bontsha tumelo ya ka mesebetsi. O dumela hobane Modimo o mong fela. O dumela hobane Modimo o mong fela. O etsa hantle empa le bona ba tumana ba dumela mme ba thothomela. Jwale ho thwe ya hore fela o re ke na le tumelo ho Modimo ke dumela hore Modimo o mong fela Modimo o matla ebe taba tsa hao di fella mono ho thwe ha ona moo o fetang batemona teng ka tumelo. Gore ho thwe o itshwanela fela le batemona hore o tshaba Modimo o a mo thothomela. Hore tumelo ya hao e be tumelo e fapaneng le ya batemona e tlameha e bonahale ka mesebetsi. Amen. Tumelo ya rona ha se tumelo e robetseng ke tumelo e phelang mme tumelo ya hao e phela ka tsela ena ha re qeteleng yona temana eno ya 19 le 20. 20 e re motho wa lefela na o rata ho tseba hobane tumelo e senang mesebetsi e shwele na. Jwale ho tumelo ya hao ha e sa bonahale ka mesebetsi ya hao mpepua e shwele. It is no better than the faith of demons. You are no better than demons. How do you know? I know you are going to get a little tumelo. I get up on the one to wait. I am Modimo to take him tapang hampe, Modimo wait. Kiamotaba, Kiamotepe, Gibapalu, Modimo wait. Fella had in toso Tame Hotri, Impa Modimo, oh, wait, hey, we are going too far.
modimo o etse he butle he modimo jwale e re ha exercise a tumelo eo re e bone he ebe jwale o ntso le ntho e tutumelang fela wa tseba go etse the way leng ka teng nna tumelo ya ka e ka phakathi gore o e bona ka phakathi ka mo tumelo ya ka ha etse ka ntle ntlile ka gare ka mo o ke ba e bona tumelo yenga phakathi ishwile. It is the faith of demons. Ha ona mo e fetang ya bademona te tumelo ya hao re tlamea re nako eo bothata bo bang teng ka ntho di hlahang ge o bone ka go exercise o re modimo o itse le ha go ntse go le thata tjena modimo o itse le ha ke sena tšhelete tjena ke bona la ke lahletswe ke mosebetsi fela boshome ba hae ne bo gutla o exercise a tumelo teng gore tšhelete yona ha ke bone ka ha ke sheba e tla patala rent ha ke bone ka e tla patala dijo ha ke bone school fees sa bana inyane fela ha ile hore ke jwale ke kgutlele lentswe la modimo morao ke be ka ietsa ke tla nne ke nke ya modimo ke e kgutlise boshome jwale modimo yena o sa tla sebetsana le shortfall yena. Then you stop focusing on the shortness of the money, you focus on the solution of the problem, which is God. How tumelo ya rona e be tumelo e mesebetsi e seng ya batemone ke mo gona tumelo o kekeng wa e hlalosa outside the laws and the commandments of God. O keke be wa re ha ke boloke molao wa pele wa modimo kapo molao wa bobedi kapo wa bosupa kapo wa borobedi fela nna ke na le tumelo go modimo ha e etsagale ntho. That means that faith is dead. Hobane ha o na le tumelo wela re tlamea re bone ha o exercise ka go latela molao wa modimo despite the problems. Amen. Re tlamea re bone go wela tumelo ya hao e etsa ya phela tumelo ya hao ha e sa sebetse e sa kene into works it is dead. Ke tumelo eno e jwalo wela ke batla re qetele ka ntho ya go qetela yeo ke batlang e be character eo re ithutang ka yona ka tumelo. Ke batla re ye bukeng ya Diketso kgaolo ke ya 19 Diketso kgaolo ke ya 19 temana ke ya 13 Acts chapter 19 Diketso kgaolo ke ya 19 ke temana ya 1 last but 1 ke ya o qetela actually 19 Diketso 19 kgaolo ke ya 13 Diketso 19:13 mono ha ba o e fumane e bale ya tjenang ere ke butle ke be background nyana background ya ditaba tsena mona ke hore ya ba bane ba bone Paulosi banna bana ba bona Paulosi a kena sina gogeng a ntse a fitla a casta di demon a tebela matemona a tebela hona a etsa hona ka matla a modimo le tumelo ya hae ya banna bana re tloga 14 mono ho thwe ya ba bajuda ba bang e leng dingaka tse reng di ntsha batemona tse sollang hohle ba leka ho bitsa lebitso la Morena Jesu hodima ba kwenneng ke meya e mebe ya ba bona people ba na le di demons ba tshwereng ke batemona ebe ba re he le gona re dingaka ga batla ho etsa nthwena ya ba ha ba bua ka tsela ba re re a le laela ka Jesu ya bolelwang ke Paulosi ba etsang ho ba ne ba supile ka palo ke Bibele e le bara ba mo Judas Skefa mo priest e moholo ho twa ba fitla ba re he re a le commander ka le bitso la modimo wa Paulosi modimo e Paulosi a dimelang ho yena ke morning a ntsa ntsha batemona ka yena le gona ga tla ka lona bitso la modimo yena ho thwe ba ne ba supile empa moya o mobe wa baraba wa re Jesu re a mo tseba ke tseba le Paulosi lona le boma lona le boma ha le Paulosi ha le Jesu le boma ho thwe moya o mobe ratsiela batho ho thwe ya ba jwale temona le ratsiela motho ka phafa ha re bale ka mantswe ya Bibele seng ka phafa ere empa lona ya ba motho yeo motemona e leng ho yena o itiela hodima batho bana a ba beta a ba etsa hampe ba balela tlung eo ba hlobotse ba le maqeba jwale haeba hore ha se phafa se sephadi ntho ena ke tsebe na sephadi ke ho thwe ba le baqeba monana a ineile bona bothata bo ne bo le
ho ntho eo thweng ke the wrong faith kapo presumption. Tumelo ene ba tlile ho yona mona e ne e se ya bona, ne ba nahana ba tla fodisa moya ona kapo ba tla leleka moya ka tumelo ya Paulos. Ke tla ho lona ka tumelo ya Paulos. Ditaba tsa Morena Modimo bana beso ha di sebedise tumelo ya mang kapa mang. Le lehodimong ha o no re Modimo o tlo nkise lehodimong ka lebaka la tumelo ya ntate wa. Amen. Ka lebaka la tumelo ya ngwaneso, ka lebaka la tumelo ya mme wa ka. Tumelo ho hlokahala ya mang? Ya hao wena. O tlameha o re Modimo wa ka o sebedise tumelo ya hao. Ho tloha mono ha o etsa ntho e nngwe e sele, it's called presumption ka sekgowa. Presumption ho presume fela ka ha Paulos ke bone ya ntse etsa tjena. A le nna ke tla ke tshwere line eno fela ke sharp. Le temona le tla o hlaba ka mpama, le temona le tla o bolaisa phafa. Tumelo ha ile ya nnete tlameha be tumelo e wena o nang le yona, o exercise tumelo ya hao, jwale o bitse Modimo eo wena o nang le relationship le yona. Ditaba tsena bana beso tsa hoseng hona ke batla re di phethela hona mona, hore haeba hona le letho, haeba ha motho ha wa utlwa letho, re tsebe fela hore tumelo ke ntho e re e hlokang, for the just shall live by faith. Ebile ha o tsela ye nngwe eo re ka kgodisang kapa ra kgotsofatsang Modimo ha fela re sena tumelo. Re hloka tumelo hore re be ba lokileng. Tumelo ya re e hlokang e tlameha be tumelo ya rona, e seng ya ngwana bo rona, e seng ya ngwaneso, e seng ya mofumahadi wa ka kapa ya monna, e tlameha be tumelo ya ka. Tumelo ya re buang ka yona e tlameha bonahale ka mesebetsi ya hao, e seng tumelo ya motho a ntse a re fela wena ha o ka mpula mona wa mphetla, tumelo ena ke ntho e kang fela ka ha jwale ke kwaetse ka nama ke ba e bona. Tumelo ke tlameha ke e bone ha o etsa mesebetsi ya tumelo. Amen. Jwale tumelo ntho ha o qetela ke hore ke ntho e etsang hore o tlose mahlo a hao ho mo bothata bo leng hona teng, o ise mahlo a hao ho Morena Modimo. Jwale e be hore the consequences I live to the solution, which is God. Jwale ke ha o exercise tumelo e feletseng ka tsela eo. Ka ona mantswe yana bana beso ke kopa hore ditaba tsena tsa rona re di phethela hona mona, ke re e se e ka Morena Modimo wa ka re hlonolofatsa hore ditaba tsena e be di ahile ka dipelong tsa rona le dikelellong tsa rona, hore re hloka tumelo, mme tumelo ya nnete, mme tumelo ho Morena Modimo. Re tlohelle ho lema ka tumelo tsa batho ba bang. He, ke tla pholoha ka tumelo ya ntate Mokuditi. Ha o no phela ka tumelo ya ntate Mokuditi kapa ya ntate Seiso, o tla pholoha ka tumelo ya hao wena o le motho. Morena Modimo a le hlohonolofatse. Mo ya ratehang kge le buile haholo ka seo re se re se utlwile ka jeno. Ntse ke ipotsa na yona ntate tetena yena ya debule mo file tsheno le fenta le nyena e buang are ge bule mahlo a moya. Tabena e ntse le potso e kgolo ho nna ona hantle o re empa ke a dumela mo ya ratehang le wena o utlwile na ha e hlalosa ka mangolo na o re mme tabena e re e tshwale ngwana o kopa ntho mme wa dumela hore o motswadi o tla mo fa yona ya bona o tla nka tjhelete ka ha go ha sta se le ha ene jwa. So tabena e re e le tlo gona ka jeno mo ya ratehang tate Modimo ke eno o hona ga be tumela jalo ka ba ebe go a sa bonse ba ebe go 11:6 e reng ha rena mo kgogetswang ge go se tate Modimo ka po khoma ga pele ge sa tumela mme tabena e se go gona e hle tumela e bohlokwa bana ke yona ingredient e kgolo e thusang hore ka matsamao tate Modimo di tsitse mme ha tla Modimo o tlo shebana tumela yana Yesu Kriste na e teng gona ka potche ke bo gona ho thweng go lo tlhonono ba etsa ngwang ba polokang ditya tsa Modimo ba le tumelo ya bona o ba tumelo Yesu Kriste e lo tabena ya tumelo e bohlokwa go mbuya ka thang mme ka go shole he ge fihlile ke a program ka jeno mbuya ka thang mme re tlo kopana jwale ge thapelo ge ntano hore jwale he ge o sadise hantle ke se kopa tshwarelo ka bobele ka hla gona ka mona na ja gona hore ke
ke bona di-comment tsa lona tse ba mohlodi di ngotse ka dipotso ka poeng o feta mo ena ya kgona go dingwa di-verse tsena tseo ntate tadi ba di tse ngata tsenana empa he jwale ka na bontsha kana komane kgata di etsa gore ge di kenyeletse tabeng tsenana le di fumane wa ntho go tlhokwa yo kgolo kowe go be le bopaki ba seo lentswe a modimo le se boletseng mme ga o shwa lohle ke tla kopa wa tete ntate o go beba bui o mo kana modimo ge ntano go kwala ena program ya ka jeno jale ka gola ke tsena le tongwana ka e mono le ka mo kopa le ka mo hle mongaka a le thapele kwalang o teng moholo wa rona ke ena moholo wa rona ke ena o tla emella pela ka mona tshelela ka mo ile ba dira mele e mongwanda ba buti ba gona ala fana ka tue matla ya bana monana le tongwane ke ena mme o tla mo kopa gore hle e bela e thapele kwalang tabela gona ge nka ile tshwana gore o teng pela mo go bona ka se bona mme aka le ena nje ka golo go sebetsi bona ba tate modimo le tongwana ntate o petsang ntate ke pesa ntate o phela jwang tate ntate be se ba buihle ntate o talo tsa thapelo ntate kwalang ya le bana ntate ba bui ba dumele ya le bana mme ntate a hle go pasa ntate ntse tshinyana kwa se a go thapelo e kwalang thutuela e matla yo re fumana ka jeno ntate ke a lebo ke kopa ge kwa le mahlo thapelong ntate modimo gona e hallang ga le bo ntate ka go fanga fatsa ntate ka mo ga ga tsa ka jeno ntate hallang o re tse tse ngata ntate tseo ntate ke putsang tsona maphelong a gona a letsatsi le letsatsi ntate re kopana le dikholoso tse ngata ntate mme tumelo ya gona ntate ka nako tse ngata ya kgwehla mme e re balehele ntate hallang o matafaditse ntate tsa lena go ntate hallang go tla o sia tsohle ho wena ntate re shebe mahlo a gona a shebe ho wena ntate ka nako tsohle mme ntate hallang re o tshepe ba ntate le o buile mme lentswe la hao le tla phethela ka mokgwa o le buileng ka teng ntate hallang re fa tumela ho wena mme ntate re tloele go tshaba tsa lefatshe re tloele go tshaba meru senang ntate empa re tsebe go ka wena ntate ha ho letho le ka re sitang ntate hallang ka tumelo eo o re fang yona ntate re ka laela dithaba ntate hore di tloe tsele tsa rona mme tsa tloga ntate hallang go ba go matlafatse mme o tshetse bana ba hao lefatshe le o se ntate letsatsi le ka jeno ntate hallang kholo tse ngata tsa bophelo ntate go kopana tsona ke bafu ke a mangata ntate a re potile ke dikhokona ke ka ofela ntate empa ga tsebo ntate hallang hore ha re na le tumela ho wena tsohle ntate re tla di phema tsohle re tla di hlola ntate hallang hlomphatsa bana ba hao tsa tla jeno ka lebitso le matla la Jesu Kristo mo ya rona amen amen ka ta kgele bida holo ke ta pheletso ya program ka jeno mme he ho sa hona se isho mo buidihle ke go le bida holo le ke ra ka tsa ke le ba mo ifo o matla o ntse ka morago ka ofela ka mo ya ka te hantle fana ha ntate eno ke modi ka ye kwanta le ka ye fana wa le thata ho ntle le mo ka le ntate moribo wa thapa ntle le mono ke ntate le tete ke yona fe mmone ona sebetsa o semane ka te gele bida holo ha se bona fela ka bona mane ba fumana ba matla holo ba ta ba ka pelang ba ba tsheditseng mo le bana ba bona mo se tsona mo tswela pele go le thata go le bima fela he ga de modimo o bitsitse o ke tlo sebeletsa mme ka jona hle mo ya gatehang ke kopa gore gere modimo a tshwana o fatse o fya kopana hape na go etlang ha ibe khotso let's go khotso amen